Zdravje. Koliko je ura? 1:30 minut začenja vse. Činči. 6:25. Letalo številka 1 na planem. Prednost, nezanimiv del, tako da vas ne bom borala za prvim letalom. Verjetno začela Orange snimati šele pred drugim, tako da vidimo se čez 4 ure. Spale smo na letalu, ti si? Ja. Zdaj smo hodili pol ure, da smo našli vrata, ampak, Se je splačalo. kaj boš naročila? Malo kavo. Malo kavo. Imaš? Yes, that is my name. Dobesedno sem ji črkovala. That's not my name. That's not my name. Iskreno bi to lahko bil theme song od Starbucksa. Ali tako to delajo za nalašč, zaradi tega te tudi pol tipo slikaš in se gor vidi njihov logo in si tak, Starbucks, got it wrong. Marketing. Starbucks je smart. Moja kava je huge, she's here, she's ready. Jest, pit. Mama je hodila malo kavo. Vroče, fuck. Smo se vzeli na letalo in smo rdeča, a jaz ful mi je vroče. Kar ne razumem, zakaj. Pa ko bomo jedli, noben imel maske. Zdaj smo pregledali te računalničke tukaj in bom kar pokazala. To je zelo cool. Mami gleda svet. Kam greva? Ding! Gle. Ja. Tako je bolj normalno. Jaz sem šla pa tukaj na entertainment. Jaz sem šla pogledat. Hit povej, ker sem tukaj current releases. In prva stvar, to besedno prvi film, ko mi ga predlagajo, je No Time to Die. Tako da, to bo najboljši polet po mojem življenju. Gobice imamo za jesti. Fuj. Thanks. To je puding. Njam. Pa to je kako? To pa za salato. Dala kruha, rekla je. Se gledam 2 filma naenkrat. Zlomili so nama kufer, eno kolo fali, super. Vrate. Vse sploh ne vem, koliko se mi bo dalo danes snimati, danes I guess not at all. Jutro bom nadaljevala z kamero. Sam spat. Vmes med potjo bom še pokazala kje, ampak vidimo se v hotelu. Če
izgledam, kot da že 48 ur nisem spala, to zato, ker res nisem. It was a lot. V glavnem. Jaz sem se zdaj že preoblekla, sem šla v roko. To je najna prva soba. Zdaj nisem naredila nekega unga, kako odprem vrata in pridem not in sem celo navdušena zaradi tega, ker sem tired as fuck. Tukaj je ura 7:30, kar pomeni, da je doma je ura 2:30 zjutraj. In jaz v bistvu včeraj sploh nisem šla spat, ker sem štartala. Zdaj sem 24 ur polnih. Zelo dolgo. V glavnem polnih ur sem budna. Brez se sploh govorim. Najla sem Wi-Fi v tem hotelu, pisala sem Žanu, ampak je doma ura 1:30, tako da mi valjda ne bo odgovoril, tako da nimam drugega, kot pa da grem brat, I guess. Imam še na pijačo s folkom. Ne vem, kako se ljubi. Imam knjigo, kar je ful bolj pomembno, kot pa da vam razget. Berem knjigo Kuba mojih sanj. Glihkar sem jo začela in bomo videli. Pa na Nintendo Switchu igram zdaj Assassin's Creed Black Flag, ki sem jo sicer že obrnila enkrat, ampak se dogaja v Havani, tako da, a ste ready? Niste ready. Evo tole je Havana. To sem jaz že vse preplezala v Assassin's Creed. To je mesto, jutri ga gremo malo bolj pogledat, ampak danes jaz grem sam umret tjale v poslo. Evo, zricane, dobro jutro. Ura je? Tu je ura 10:08. 10:08 in gremo nazaj. Vodi najo. To je kopalnica, zdaj trenutno ni pospravljena, smo se glikali nekaj delale. Pusto ni nikoli pospravljeno. Kjer smo? To je nek 70s vibe. To izgleda, kot da bi bilo neka scena iz Star Trek. Smo v preteklosti. Up, up, up. Zajtrk. Najpomembnejši obrok dneva. Whatever. Jaz sem pozabila pokazati, kaj sem jedla, ampak jedla sem puter pa marmelado in oboje je bilo tako sladko, da dol padeš. Potem pa mama prinesla še sladkarije. Gotovila sem, da bom mogla 10 dni skupaj piti kavo brez mleka, ker tu pa res dvomim, da imajo rižev mlek. Jure, zmagal si. Za tebe sem tudi pozabila posneti. Kaj si jedla? Slanino, kruh, žolček. Je bilo odlično. Odlično. Super. Zdaj pa nekaj sladkega. In to mama razgleda. Da bo zdaj. Where we are trying to provide an improvise. Suenan los tambores. Escucha ahora, el tambor te llama y está llamando con sentimiento y manana. Y están llegando todos los rumberos y de lejos están sonando los cueros. Y ay, qué rico está sonando mi rumba. Y ay, qué rico está sonando mi son. Me lo voy a llevar hasta la tumba. Y ahora yo te invito a mi fiestón. Eso rompe los cueros, suenan los tambores. Llegó la hora para olvidar los dolores. H Lukumi, H Olofi, H para todos los señoras y señores. Y ay, qué rico está sonando mi rumba. Y ay, qué rico está sonando mi son. Kaj, nimaš ladice? Ja, lej. Evo. Ajde, probaj. Pa spet slamco. Ja. Je? Dej da 6. Ok. Imamo okus po enih pogabnih bombonih. Mama, tumbra, 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 bra, bra, tumbra, tumbra, tumbra. Hodimo po ulicah, pol folka smo zgubili. Našla sem synchronization point, tam gor bom zdaj šla in bom skenala cel Siri in bom imela vse zaklade. Zdaj mi dala spali napisati, če ste igrali Black Flag, ker amazing, it looks the same. Ay, nada más, H Lukumi, H Olofi, H pa' todo el mundo, ay, nada más. Sabroso Tony de nuevo, ay, qué rico.
Ajá. Ey, escucha cómo va. Suena mi tambor, cómo va. Anda, jaiga y repítelo, papá. Rumbero, te estoy llamando ahora. Suena mi tambor, cómo va. Ay, qué rico los bailadores, te estoy llamando ahora. Ay, rumba, suena mi rumba, suénalo, mamá. Suena mi tambor, cómo va. Asta je 7 let stara. Dobar je. Sladek je. Čić mi je. Treba da nas spiješ puno okusa. Naj zlatarju je. Njam. Entre tus brazos descanso en tu amor, procuro nunca soltarlos, recordando siempre tu calor para nunca de mí. Šta je to? To je banana. To su ba banane su sve, Aha. to je banana tvrda, ja. Okej. Dabaj Darijamo. Hvala mami. Con unos brazos me mece tu amor, cuando en ti siempre pienso, y en mi mente tú estás, también los felices momentos, eres el más humilde sentimiento de mi felicidad. Es un tormento no estar contigo, y en mí te siento cuando lejos estás. Contigo soy llama y agua, sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada, me vuelvo abismo como en la nada. Contigo soy llama y agua, sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada, me vuelvo abismo como en la nada. Ay, ¿cómo es? Soy llama y agua, sal y azúcar. Soy llama y agua, sal y azúcar. Sí, soy llama y agua, sal y azúcar. Soy llama y agua, sal y azúcar. Contigo todo, sin ti no hay nada. Llama y agua, sal y azúcar. Ja, me vuelvo abismo como en la nada. Soy llama y agua, sal y azúcar. Sí, yo soy llama y agua, mamá. Soy llama y agua, sal y azúcar. Sí, nada más que anda, dale lo. Ay, sonero. Vej, kako se ti zdi? Odlično. Mislim, da je voziti 90 stopnjev, nismo na Ja. Ajá. Toca el hambre, compay. Soy llama y agua, sal y azúcar. Ay, sí, yo soy llama y agua, ay, sal y azúcar. Tú sabes bien que yo soy así, nada más. Ay, contigo todo, sin ti no hay nada, mamá. Ey, contigo soy llama y agua, sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada, me vuelve abismo como en la nada. Contigo soy llama y agua, ay, sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada, me vuelve abismo como en la nada. First place, Rogaland, Monte Cristo, Imam grozno frizuro zaradi mojih avtov, ampak tukaj je najboljša prodajalna cigar. Am I gonna travel? I might. Ne povedati nobeno. Kaj se ga ne bo?
glavnem, kupili smo cigare, jaz sem kupila eno zelo, od Che Guevare najljubšo sem skupila. Mislim, da je, v glavnem od Che Guevare najljubšo cigaro sem skupila za Žana, pa ene par teh zapakiranih smo še kupili za ostale. Tako da Jure, dobiš eno cigaro. En drug Jure. Vsem je Jure. Glavnem, to pa je Rub. Smo ga prej koštali, nič nisem govorila tam, ampak bil je odličen. Kjer ga smo prej probali? Tega ne.